Yes, nongeye rero kugaruka mbasuhuza mwe bakunzi b'Umutsindo TV yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tuyatinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha. Rero tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye yagiye rero aranga uno munsi. Yes, tugiye kubabwira ko rero u Rwanda rwabwiye rero niko rufite ibimenyetso by'ibitero simusiga rwa rero giye rero kugabwaho. Ni mu gihe rero kandi turibabwire ko M23 yafashe Karehe. Turibabwira rero kandi ko M23 nanone yashinje rero MONUSCO kurekura rero abasirikare ba FARDC ndetse rero n'abarwanyi ba FDLR 100. Ni mu gihe kandi rero turibabwire ko mu makuru yacu turibabwire ko Bukavu rero abayobozi bahungishije imiryango ndetse rero n'amashuri n'amaduka bigafungwa. Ni mu gihe rero kandi nanone mu makuru yacu turibuze kubabwira ko Burundi rero bugiye kohereza izindi ngabo i Bukavu. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere amakuru rero yacu dite tuyahira kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda rero rwabwiye rero niko rufite ibimenyetso by'ibitero simusiga rwa rero giye rero kugabwaho. Yes, kuri rero wa gatanu u Rwanda rwavuze ko rufite ibimenyetso byerekana igitero gikomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateganyaga rero kurugabaho, kandi rero rwongera no guhakana ko rufite uruhare mu bibera rero hakurya y'imipaka yarwo. Yes, ni mu gihe rero inkuru dukesha Ritani zivuga ko Kigali rero na Kinshasa byagiye rero bishinjanya kuba inyuma y'ihungabana rero ry'umutekano ryubuye mu burasirazuba rero bwa Kongo, aho rero inyeshyamba za M23 zafashe rero umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma mu minsi rero ishize, kandi zikaba rero ziri kwagurira urugamba muri Kivu rero y'Amajyepfo. Yes, ambasaderi rero w'u Rwanda mu kanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Igneve James Gango yabwiye rero inama yihutirwa y'akanama ati turwanya rero rwose ko DRC igerageza rero kwereka u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke mu burasirazuba rero bwa Kongo. Ati rero ikigaragara neza nyamara nuko rero situation iriho ubu ngubu ari ikibazo gikomeye ku Rwanda. Ati nyuma rero yifatwa rya Goma hagaragaye rero ibimenyetso bishya byerekanye rero igitero kinini cyategurwaga ku Rwanda. Akomeza rero avuga ko Kinshasa rero n'abafatanyabikorwa bayo babitse intwaro ku kibuga cy'indege cya Goma no hafi rero yacyo. Ambasaderi rero Ngango rero yakomeje agira ati intwaro rero ntabwo ari izo kurwanya rero M23 ahubwo rero zari zitunzwe neza ku Rwanda. Yes, yakomeje rero avuga ko izo ntwaro zarimo rocket drone za kamikaze cyangwa se wohereza nko kwiyahura ugamije rero gusa kubabaza umwanzi, n'imbunda rero zirasa kure za rutura. Yes, Ritani rero iti ntiharamenyekana niba umudiplomate abona rero icyo kibazo kigihari cyangwa rero M23 yaragikuye mu nzira. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero ni munyemerere amakuru yacu duhite tuyakomereza kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yafashe Karehe. Umutwe rero wa M23 kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 7 Gashyantare yigaruriye rero santere ya Karehe yo muri teritwari rero ya Karehe ho mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo. Yes, uyu mutwe rero wigaruriye iyi santere nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigizwe rero na Wazalendo, FARDC rero ndetse n'ingabo z'u Burundi. Karehe rero yafashwe na M23 yiyongera kuri santere ya Nyabimbwe. M23 yigaruriye mu masaha make ashize. Ifatwa rero ry'iyi santere rero risobanuye ko inyeshyamba za General Sultan Makenga zikomeje rero gusatira indi santere ya Kavumu rero isanzwe ibamo ikibuga cy'indege.
Yes, kuri ubu rero hari impungenge z'uko M23 ishobora rero kwigarurira umujyi wa Bukavu, ikomeje rero gusatira ndetse rero amakuru aturuka muri uyu mujyi avuga ko rero bimwe mu bikorwa byatangiye gufunga imiryango. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka koko ni mu gihe Bukavu koko abayobozi bahungishije rero imiryango, amashuri rero n'amaduka bigafunga. Mwe rero mu batuye mu mujyi wa Bukavu babwiye itangazamakuru ko abayobozi n'abanyamafaranga bahungishije rero imiryango yabo mu mujyi wa Bujumbura ndetse rero n'ahandi, amashuri, amaduka ndetse n'amabanki byafunze. Yes, abanyabukavu rero bavuga ko n'abanyakazi batarimo gukora rero kuko batangiye kwikanga umutwe wa M23. Umwe rero yagize ati rero ibikorwa byose bijya gufunga. Amakuru yabanje rero gucicikana avuga ko umutwe wa M23 uri mu marembo rero y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yes, cyakora rero bakavuga ko abavuga rero ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batewe rero impungenge no kuba abashyigikiye rero Perezida Tshisekedi bashobora gusiga bihoreye mbere rero yuko bahunga. Uyu rero we yagize ati ku rundi ruhande rero harabiteguye rero gusasa imikino ndetse n'ibitenge mu muhanda, ati kugira ngo rero bakirane ubwuzu M23. Uyu muturage rero akaba avuga ko hari n'umutegetsi muri uyu mujyi wa Bukavu wateguye rero inka yo kwakira uyu mutwe wa M23 n'ikimenyetso rero cy'uko wishimiye. Bivuze ko rero hari n'abarambiwe ingabo n'abayobozi ba M23 batagira rero vuba mu mujyi wa Bukavu kugira ngo rero bababohore bagarure umutekano kuko umaze rero iminsi utaboneka. Yes, abatanze rero aya makuru kandi nanone bavuga ko hari imiryango myinshi yari rero mu kigo cya gisirikare ahitwa Camp Sayo yahunze rero yerekeza rero mu mujyi rwagati. Abenshi rero batuye uyu mujyi batunzwe rero n'umwuga w'ubushabitsi. Yes, mu burasirazuba rero Bukavu ihana imbibi n'umujyi wa Kamembe mu karere rero ka Rusizi, ukaba rero utuwe n'abantu barenga miliyoni imwe rero n'ibihumbi 300. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero ni munyemerere kandi mu nkundire nk'uko rero twabikomojeho. Amakuru rero yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yashinje rero MONUSCO kurekura abasirikare ba FARDC ndetse rero n'abarwanyi ba FDLR 100. Yes, umutwe rero witwaje intwaro wa M23 washinje ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango rero wabibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO kurekura rero abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi rero b'umutwe w'iterabwoba FDLR 100. Kuva rero M23 yafata umujyi wa Goma mu rukerera rwa tariki ya 27 Mutarama 2025, MONUSCO rero yakiriye mu kigo cyayo abasirikare rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rero n'abarwanyi ba FDLR nabo rero mu mitwe ya Wazalendo bayihungiyeho rero irabacumbikira. Yes, hari n'abandi rero bahungiye i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo banyuze rero mu kiyaga cya Kivu ndetse rero n'abahungiye mu Rwanda banyuze ku mupaka bagaragaza ko rero ariho hari umutekano kurusha ahandi bashoboraga rero kujya. Umuvugizi rero wa M23 ku rwego rero rwa politike Lawrence Kanyuka aherutse rero gutangaza ko kugira ngo abakeneye rero ubutabazi bafashwe. Uyu mutwe rero wafashe icyemezo cyawo bwite cyo guhagarika rero imirwano. Icyakoze rero ntabwo guhagarika imirwano byamaze igihe kuko imihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo rero n'ingabo z'u Burundi ryatangiye rero kugaba ibitero ku birindiro bya M23 muri Kivu rero y'Amajyepfo birimo rero Nyabimbwe ryifashishije rero ibikoresho birimo indege z'intambara na Rusiyoro
nk'uko Kanyuka yakomeje rero abisobanura. Kanyuka rero yasobanuye ko MONUSCO rero yarekuye abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rero n'abarwanyi ba FDLR 100 yari rero icumbikiye mu kigo cyayo ngo kugira ngo rero bajye kwica abasivile mu mujyi rero wa Goma. Yagize ati rero twamaganye bikomeye ibikorwa bigize ibyaha byakozwe na MONUSCO igoma. Yarekuye rero abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR 100 bafite rero intwaro kugira ngo bajye kwica abasivile muri uyu mujyi. Twafashe rero batanu muri bo, batatu rero ba FARDC ndetse rero n'ababiri ba FDLR bafite rero intwaro enye na grenade rero eshano. Mu 2023 yatangaje ko yiteguye gukomeza kurinda abaturage n'ibirindiro byayo kugira ngo rero bidahungabanwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inashimangira ko rero ifite icyifuzo cyo kuganira na leta kugira ngo rero bishakire hamwe igisubizo rero by'impamvu muzi z'umutekano rero muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ngayo ngoko Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero ntago twagenda tutababwiye ko Uburundi rugiye rero kohereza izindi ngabo i Bukavu. Yes, yashize rero iminsi 2 bataillon nshya ya 22 task force irimo gukusanyirizwa rero igatumba umujyi rero uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere rero yo koherezwa i Bukavu, umurwa rero mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero biratuma rero umubare w'ingabo z'u Burundi zimaze koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigera rero kuri batayo 16 zigizwe rero n'abasirikare hagati y'ibihumbi 8 kugeza rero ku bihumbi 12. Yes, nkuko rero amakuru agera kuri RFI avuga ati nibishoboka rero kumenya neza umubare kuko rero batayo zose zitangizwe rero umubare ungana n'abasirikare eshanu rero muri izo batayo rero zikorera mu misozi n'ibibaya byo muri teritwari rero za Fizi na Uvira, aho rero bivuga ko barwana n'inyeshyamba z'Abarundi cyane cyane rero Redi Tabara. Yes, igice rero kinini cy'ingabo rero z'u Burundi cyo gishinzwe kurinda umujyi wa Bukavu mu kugerageza rero guhagarika inyeshyamba za M23 n'inshingano rero zahawe na General Pointri Hakizimana uzwi rero ku izina rya Migi. Bivuga ko rero ayoboye brigade rero enye muri imwe igizwe na batayo rero eshatu bari rero kwisonga cyane cyane Karehe rero Kamanyora ndetse rero na Kavumo. Yes, umusirikare rero mukuru w'u Burundi rero yavuze ko task force ifite ubunararibonye ari ngombwa muri iyi gahunda, yatumye rero bishoboka gutinza kwigarurira rero uturere tumwe na tumwe ndetse rero no guteza igihombo kinini ku mwanzi mu 23 ndetse rero n'u Rwanda muri Kivu rero y'Amajyaruguru. Yes, nubwo rero baba badafite ibikoresho bihagije batagemurirwa ndetse nabo rero bakaba baragize igihombo kinini nkuko yabyemeje. Ngayo nguko Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka ni munyemerere kandi munkundire koko amakuru rero yacu tuyahinire ahangaha, mbashishikarize kuza gukurikira andi akurikira. Nkubwire ngo rero niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV wakora subscribe kugira ngo amakuru meza, amakuru rero yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Imani barindi. Ciao ciao.